Koto mokisila luasyoman luigirunu terio ngetelasyoman akwopo atukota diope kangini Isomeroi ngesebeit ajeut kaidua kaisangono ikany konye Isomeroi luipu kesejasi kaisisya kaluirwana ikinete enabango nirwana kany kadepar ediopete koto mo Isomeroi angunu ngesa toroma primary school loeja ya toroma town council loeja skedaidue elukumte diopa kwata kanyapya kaisa kanyangoni wongon Saveria okirora polone Isomeroi ngesedelo ritebe Ekadakada la Atukuno abaoi kaisisya nakinak ngesesala kinitera iningo short na asogim na etere ikinaka Isomeroi la toroma primary school. Raina adopita Atukuno lala kanoi Isomeroi Atukuno na kanitape. Mesela la noi adepar letumo Isomeroi alo. Isomeroi kere jaskera iningo sit na ama muskera Atukuno kera desks. Amiti pedor sawanya ko datare duelu. Mamu goni pedoret. Tupita kiron nya kamanara kede SOPs. Mana aje na karakido la racha to na masks la ipo. Kotupite tena abalo epolo loidwe esishana kina kakesima mepedorito saanya na anginiko kwa Atukod kaikweti itabono kwa peda ichora kintore kisil lo asyoman ije ijo to maishishana kin ebeti yoti nyanare bebie isoma anginiko ko kachute ara sana ngunu lo tari ejaikin awanyu ne be no esishana kete kamonte so dumuni obera tiolisi ne polo no mami pero rado lo rekaungi na re mamene beti aito kanoda ipues na kaidue ya Atukod basi langiro katedi ya mujal ichie koto maesi chakalu Atukod na ikanye tape kesedelo ritosebe erai kesi ya makach aiwadi kaido etione yengano ikoto matukoto kwa peda edidinga Atukuno, like most especially Atukuno high population. Abune ngalom na Atukuno di Atukuno siapa ni mame pone la pero orang awal dika la pero orang asesine mwalimu wajok Auria kalwe mora ritosi chali sokui kameri goreti alupo kiesida enguri anete neeji apugan kanoda ebe mama podo kinita itemo kina iningosha noetere ikina keda Isomeroi kwa penat Ekadakada lo mwalimun Atukuno kabawo inu iboyo toridwe konyole mete kese solo po white nilo egelegela angini paran kupata kama msaya lama nara isauria lemi si solution commission na bitigita wajan ko sensine na kuda kwa kuwera atensine lamira toroma nisi mwalimu kideki mwalimu ipoidwe depari mwalimu asodi na yariki na Atukuno atiti na depa yatakapugan Atukuno yatakapugan abaoi Isomeroi peredoto shom elajara na unikini domestic bidding a domestic kuidwe kosido shaman kwenye kidoka domestic Isomeroi. Saveria okiror apolone Isomeroi toroma primary school ngesi alongoebe arai mama chonis na Ekadakada lokai mwalimun Atukuno kabawo ite mokino koto mano Isomeroi asyoman kai tubelo kai due ngesi mamebuni aiten Raila dofeto Isomeroi weja ayo saura kamino akitula ina utama kata district kwenye itego atupisha mwele ya tara Isomeroi maada ya ngalimu atea mwala emena nasi Isomeroi mamukara swamfati mwa uongo. Kanuka TV is Alexander Makeyo Kori ko district aloko Katakwi.